Kaway ka ba ngasngo manong ba ublay ulale pala nagabanta kani gabalang kajungi kasin ka baningko ngayo banikren ha kaway nagi district anong stoin malakren mga sipo baje ikren ni pastor biang si baje siten til apan ap kumnihi tingam jumelin ani ngala sayong ma te compare namar kapor kayaj hagani gajan metro menemen step pastor kren menemen step menta ki ayanga nakaju kasinong nalaban ong naman ni pui ka juga sinong kata ka bakam pala kalong ba hang ne sinong soreng kam layalam do babian namar pui pastor biang hadin pui subak kemen nama rejoice pastor rejoice hadin nang tapoy so punhon kadu poy mata ulum lang samut gipoy kibihap ha kadur kamtam ha katugas senong ti namar penbiang pastor biang lanang pen kemen pastor rejoice lo te pareng mo rejoice mo kemen lanawan punhon handri lum lang pat udah bit lum lang ong te kanu galong ka jing snow tenat pat ka bapala na takadaw kini ker mo bukan mansat kianang ban khot ru nakaju kasinong te laong chairman ban penito banga don hangnu ngasa hangnu ngale thu ya pi kemi ki khon jonga de na sorang kham naga jait nongbri tendre la pensa yang sipol san snem duna sibnai ha po hamren hadin layap no ibanat lekte lara yang sego ngalasyong gumba news nem tami man mentang adon hapo kasarkil beni badung ternga ngaladon san snem menta te nga iu ble simli ino nadu bangalami sa kakam kajong ble karoy kajaka ka bangatre umday tang upenar ngidon upenar ngidon uwar ngidon ki garo ngidon ki biari ngidon ki asamis ki service ru ngilong kumtahi te mentai ngu ublay mangidon kaway ka service garo bat kaway ka service hindi tingi pala ban penurlong ya ka English service te ngasu ublay ba syam la ino na kabanta jungi te ngadas ngau maya bahaya pi kini kamtam ino man sengat ke bangala kuit tenggong hari ngalajak sendon aman sengat wat ke assembly rung khamla ban poi nama ki daw bam lakyal bakya kakam te ngalapan map la phi gosuei ngayon mi menta dung gumne nalor briu barit te baro ki ong philas ngai te ngat kemen ba ndre ngasup ngadang rit hi te kata ka banga sno kemen te sasisin ai ko beli kerpang ko program komiti kepala sya yang mayo bandon lang kabakam kerpang ai ko beli ya ki wepat ki badena ki kunhun bangek ngong ki bangek yu jisu na ka wepat ka balang ka jingnon jong pi ka aimen sim ya ka balang ga jong blay hang ne hapo ka sarkel mo bakon man sngat to ya ne ya kani ka jinglong banyarung banyami namar phim jong sakri ya wepat blay pi sakri yu jisu ka jingwon jong pi kan ra ya ka jingek habaki wei ki briu ki bepek ki patip kini i ka jinget teli jongi usakri jong try menewa kren sapang kajinglong khot jong ki kristan mentapat ngakwa panon ra ya ka subject kajing kren jong halo ki eryong baki kristan ki asyam tong duai atray may ngay mo yande hakani ka jamin bamelon ra usakri ubarit na kibarit hari kajing panon kari ka jome ngalong tang tendong kabarit panon kam go try but ai ba hakani ke jesen ki don hadin sansnem ki bar sami syakakam ka jong mi haleluya troy na duway ko jisu bakani ka jing ban pau ka jong mi kan urlo hadin sansnem kin sami ki kon samla ki bakodor hapo jong gani sarkel hakakerteng ga jong jisu ni duway amen marsen tip ba i pastor biang ini ngakot pastor biang ni pulpit dari na ongi ya ye te
Udah pastor barang bala temen. Lerekanya ke burung beriu, ngam sudai ban yang mga mentajan mit. Tadi ban IBI. Dan rea kajing sekriu belai, kakot ba kaong undon ubakraw, undon ubarit, ya kaju. Te nakatagadaw, mene irway kum samla, nga kamla, serendang, idang lah. Nama belai upunan kam, kaju kabor. Yaro you try. Dengan puli na kamenta, kanigaktian kaju belai, ka gospel, kakum Matius kelenong kabak pra kadakot kabar pulai hadu orfinyo ko ongkum ni te haba te bang wakil hakalin kisendon jong kilaya bot tu hakmiro kajing ki phalo kabak khaw kalami hakaduriaw kat ban telet ya kata kaling da jingat belum andai ulayo tia haba kisenran jong kilaya wana kilaya kersew kidaong ko kenrat to penim yang ngin sayap te ulaong aki balai pilong ki basyepting pi ki barit ka jingay anda kum tau ulaki ulas neng ya kal erbat ya ka duriaw kalalong kabajay kita gibriu te kile kendit kile on ubah kumung ni ubah kale bakili eru bat ka duriaw ki konguyo kani kadai kaktin ka jong ublay nganam wanra dibli lane ban pengam jeliu hakator kurkom halingan wanra bek ba kita ki kristan ki kendo ya ki jing kata ke eryong jong ki de ban yang scam hapadeng ki eryong ba hakini ki jok tungi menta kadon ka eryong ka bakraw haki bangay kata ka jingki jong mensim hakaleng ka percay wat sikiri ki bampat pedian jisu kidon ki bapenki kumta namar balay bakaday bakin singotu ya kajing penim ka jong jisu tingoong ba haman pa uway ubangay uhap banyat haki eryong ki ba udon kam bandayan skem ban scam lagi kumno ban scam hakakam kamu udon lane hakijing tray kamu tray kumalayo snowman step kita ki kristan lailan ang kristan lailan mukile kat bamon ikam mengini kristan hari kile kat bamon ani ngaku apa nang pi ni ki kristan ki bayang scam hakakam kabangila ay tilot ringkat kijing duway bat kajing raikot bangin light sa kenting haki kijing hikay babakla para bangay baik kelumlang nga baro ki bangay u jisu ngihapan yale ya kita ki eryong kiyay kita ki eryong hakajingem jong jong haki don sibon ki eryong hakajingem jong ubril ubalangay ki jisu banim kum ki bangay ki kristan kandang ka masuk hapan yale hapan excite hapan ban crown ka jingay ka jongi bangin yo sipun ki jingkerku Matius naman nyaw ko kot ka barusan hadu arpunyo pinsa puli kata pensuyo uslap uhap kiwa kislay kaleer kabe idon kam banda pensyong nung rim yaladi wat laki eryong kilong kibakraw Henry tongin sanyabek how to mosyong ubasken ubaday u Jesus Christ ngintay ya kanong rim dong kajingat kadongi kung kita ki Kristan kibang paiden hata ni kang lockdown ngayon ibon ba ki Kristan paiden ngisepting yaw kurana baling ngisepting kurana ngisepting yaw yap ngarong ala setting tewang setting yap ko ka para bangit ana yap diu sini tregak po para simit ko ang yap no nalapon man step pang man klap tekin tep no hata kasnihi kram up ilang piapan one back pastor ngarong ala lech kila don gibriu surkar ki baap hanay sya taban sya pek layayan na jengay
la pendap kita service. Lalay bantep kita kalau kami. Kila pak tho ay we register. So pak tho ka karten pat in number phone. Ublay ubanganga sekri udah bakraw mo. Hadian dala de bantok untal ade ban untep hadian lai sini kita kibawan ban tes ki ongin wan tes mo. Kiong pek pastor ngimut banwan bat pi aju ya jan baha kan ka biap. Ngo menno pi i ba aju ya jan. Na keli ya kata ka nong keli je keli. Nama belai. Dai ka lockdown sya belai hinjung no jong no. Kiong ya aju ya jan kumno la ban aju ya jan habam sya belai rung yin per bangai ka ni jong no jong. Ni kumu pastor nga haban pendep ya ka service habayap ku per bangai. Kila keli fila thong ka tuka uniform. Kau na kidon gi bru fi kan ai. Ke kumno li simanga. Kamde kamra ngali le start. Habai kan ai ngo. Te kai ka bajia. Iong yang ki klai. Ikeli kum da. Ngo nga klai. Te ga obya poi hano kata. Iong la jan poi hang ni hi jan yeng jong pi. Hapok asnong jong pi. Wan habap na. Hakata ka singi ki khondru ki payong kli ser khai ba. Tengok ni talangat bej. Ndai itai jing jubab donga ibian ki klemwan su. Ki klemwan su. Haap si gentawen hakaba kado ngafun gelai kingo. Chanu pilak poi haba piong poi jan sinong klempoi. Pastor ni haba pi klain tingi mwan su. Ngida sodon kam ngim safun pi. Hadu mta klempun su. Pi ki ublay ai ka jing start panjubab ngani ko pi hamal wan on tep ite long kemi ngong ikmi khon ni nang rit khon kumne na mo we na ki pastor la punong kilali kep tu wat ni sa lang su bagi khon te kadon wi ka yin ja na le sa hanta ma bu ju mut thek hang tang le sa re ngai ngul ublay bi lop jung apat ini ba kham khlai jing ban ya yon e ngalapan kre udet tong ngala shat ka sai hi ka jan sabi ka juga yin ni apa yung ngala duai aga bakado ngong engan lisa tayo em long lisa sabi yang ni peking la ublay na la kurana ta ka jing jung i ay tu ka i bacha ni kam simja ka no ka basniu ublay kur kui ni yo ban sakri utrai namar ni don hapdeng kita ki eryong i minor eryong maong ibarit ite eryong ro hendrai banyang hakata ni pai penban ba ka perthei ni sakti saktat sakput sakmat haning kham ai shua yu jisu na takadaw ni sa rem mangi larawan shau jisu to kapor amtip ni poi jujong ni poi beneng ti banyo pat garanti poi peneng rumnut banu poi jujong rumnut namar ni don ngani ka perthei ni eksak bandio ya ka beneng kepengen mau ya bawal amdi babeng ngakren be marmen ibawal bril do blay hawya janti ki bril ki kali ibawal kali sanoma bawal jubah piong ngane sa beneng di kendo adin stio kendo yang oreba kidang don na percaya ki sa beneng kumno patpoy o ngadang halenti namar ni hapan yak saj ya kani ka eryong kata kani ka eryong ngajing im dongi uslap uhap ki wa gislay kel ki be we to uslap jong ngajing hakayin ka sen to jongi manoba penengi ki kon ki saya kami pa tu upa pun genjari ka kami ki kon lani ka kami ka le muele tumar ki pendumar uhap uslap mujur gumno pentakel gumno peniale yang kata ngajing mangama pipar bangai idon kamban song hakikat kedung jisu lalu ngalaman song idon jisu ngalaman song ha kadong kanuru lalu siya kadong kanuru kanong rong no ito yi to kan ay nuksa yang ni kinong kendong namar kamsay kinong kendong ban ay nuksa ni sane ngam kan mau pek idon state dem habawan gal ka majur un say uyang maha wan gal majur uno kan naman kanyat gal no andala jem geler uyeng biang dapat paisaner kuntahi jingin jongi ki banget lawan geryong ninno hanta
ni penjem handai kan nongrim lajong kebangi don mau try Jisu kan ya den on Jerusalem sim. Amen. Neden. Ineden ha utrai ubolong unong pen im jongi. Parwangai bae utrai Jisu. Tongin pen scam ya kan nongrim ga jongi lada jurga yang kan no kanoro nginom paidin Hangnelia tuomong begini kisendran yung Jisu. Kila septing ano kata-kata. Kila kersil yung Jisu. Kila kersil gidong. Ko try. Haka jing di munu. Kabdisong. Ko try kanimi. Ko try. Kapanien langi. Jisu abo kina kata. Kabau tiya uong. Kumno hangkok tien gadong blay. Tiya. Ki habak senran kila wanu kila kersiu loong ko kenrat topen ilmu ni ngin sayap ute ulaang lagi bangai pilong ki setting ni ka eryong jong ngim yo ka eryong hakal jingim mensim ki eryong kidon sibon ala ain samne way ki jing pen ki kun ki ti kayat kayen mo ang taar hakakam gajang lai kiwi pagi babon ba kiri ya jer hangi ga jrom ha hande kumnong inian hakatakan nongrim ka baskem ka bangingi ngech kom gibane lani kumu bane nidan kam ban yale ya kata kajing ban ai kilot baro akan mau ya ketogolong kemi hangtai haboral asam Maria yo pediang yo Jisu Kaplo ka mensim joka kamsong klik tisu kaya lapu Jisu. Mundan karena kasi kaya lapu Jisu. Mani tu epikai ka bajia haka pobe sem mengade haka lockdown. Adon ke jeseng hindi service kawan hangta ba prisuan rumah idon kattu kaningut ki khar kumba saupungut hai ti kamera ka basinara kasi. Te ngakren mga tan makibu pukram yang anta ngakren syapang kaborba kanyong Jisu lada pingay. Di kalak cik ikajik im jong ka kong ba ulok jong nga uday unong di kini kingap kini rubriw bali lasaw kilahiyar kum ka lahiyar kum ka yung pastor pikren mene kum to penduay se bodi ulok jong nga un inano ya kani ka kiat ula kerni haba palat isang maniyap no mensim wong Pingay kung Jisun pelayo si sendal. Unang disu, unang disibit, prino. Kiat mga disu. Kalau kami ko ang angay, iya mangta. Angay. Bukti, madas mo to, ya kabor ka dong try. Makahiyate. Andala poy hayeng, kaleta ka jingay. Andala poy hayeng, taulok wan paidang kloy. Nama kisyak kiat, hakuwi ka jaka. Tuwa di kita kakiat klaim rusuh. Wani suh kalau boleh ngadi kiat daksi license klaim rusuh nganom di suong. Di suh ada betul ya lah di suh. Ubah kalian tiba bahaki. Uya lah di suh dang sentan dang menakannya ule yalap siya pokol para. Ile yalap siya kuya sinong dong gigaro. Nama balayo di suh. Ki eryong di bakhay ano lalu vibrat di suh. Di suh kesan lalu tusik. Yang andala jam galeem pin yen pan playo Jisu kum gibanget ni dengkam ban aitilot ban yo ya ka jingjop kata ka jingjop ngin job si sundar ndai tang job tang mala i eryong kilong ru i jing bom sno thu hayeng asem kilong ru kata ka jing sarong kani ka jing sarong ba marha ini ki eryong kan Kajing sarong ko ra kajing jot. Ubriu bala sarong judon menu ban ij. Dengan tip hi ni sa penar komno ndre ngalap ubriu ba kren kalau judon dong jansu. Sisin wa le sarong lada de pastor ne de unong yalap ne de upai ba ne boleh kraw le tri mong ndon dong jansu. Hal pinang ban penrit ong pastor mo. Lada pinang ban penrit pi penrit ya lade. Pi penjang di perbengay, mendam reban on perbengay. Nah kan mau upara jong baklain, udah ubadi drop di genja. Wan mentau alhamdulillah ya kata kajinglong u satang usikret uang ngampala. Uta bitip ngayo u no.
Masuk kudu sowan diseng mo sonde. Akam keren kami alap ngakudu hakaja ingat akas por hakas semakiat semua kerja ngakudu dah kacing age. Pokte tu pastor ada suh tenat ngale jeseng sonde. Mari po mana pastor aku akala bamunno. Semat jeseng. Uya kon ya kata kajing bomla. Hande kajing jeseng bebe. Kum kita kiki namarla danginang ban penrit umdan kaman keren. Ublayun keren ni kita. Kajing singobiyang tanay alade. Kajing tiblut. Kajing menti. Bak kajing slow. Bakiway kimler. Ditang mga alade ngaler. Ta ka ba ha? Tang mga alade ngaler. Oh, pastor biyang bomler. Nakred mga. Kalau bamut. Nagspaut. Kata kajing sarong. Ublay wang ay si. Habang higay Gibril dublay, lada dirang bawalan ni, maggabi malang ni, sama malang ni pastor, dan kamang penrit, dalabi, badawan, namamalunat, yung kajing sarong, pangan penrit yung ladong, ukab-graw tay bang yang hangta piniiken, yakabor ka yung utray. Yakabor ka yung utray. To, kabanta ka paar, kumukuha ban po ang ni. Kung gibangit, nilang kam, man ay ng sin, yaki para mga apdenggi eryong dong kajing im, kasam ka balay po idukot, kapaar po sao. Nidong kang man ay ng sin, ublay, uba pisakri, lani uba nga sakri, ju ino, lani umlay sining kamatyan nuno. Handay ukentil yapi, hapdenggi eryong, sam ka basaw po idukot, kabasipaw. Ujisu ay mensim, ya kiba ya kendo ya kijing ong Matius kalong ngabas kot kaba arpun rio punyaw halor kata kajing ni Gibril kijong ublay ni Dayban snoko kuno ban nomno ban encourage ban ayman sim ya ki parawangej panay sim parawangej kadong wiga snong sa tang kensi kasnong badang tamay idon gi parabangitang layeng ibom le school pala sedang ya kabalang ga jong belay anta ngadang sedang men artayo nga nang wan nang ta na marki don kambal ya pun like kadang balakeli towe orang ba na ko ipat kabalang unong ikit udus ketring to kabalang ga bahe anta ulong pile don kumni belay pimya bo no ada ka komiti jong pi po kabalang ga jong belay pandon no ada kabalang kita ki parabangay cungi kila jubab kiyong nila depdon kelima no skitri unong rawaj nong kliding te nong lipumding klaw bom le school skitri tau kendit set kuno bi aikam tu tangko kerteng lajong rumnang lo skitri taurang ba ujuba kuong kabalang gajong ublay kamju pet kerang kapay kiso yung mansim yung try. Kapay kiso yung mansim. Kimanap ka mansim na try. Kitry na yung mansim. Utaw ng kalitigay mo. Plan na ng rit mga awong. Na ng rit. Na magalay. Yung yuso to. Yakata. Inang perkaditang gihekerdang. Kibankit. Upang liskul wala mansim yun nga kam. Habadon ka mansim. Hindi barang din. Kapertay ka ng panggaya. Hindi manginginang gala. Ngintry hop. Yakakam. Kaboblay wabo yangi. Halor kita kijing kiba kita ki parabangit lesiu bom ni school nga bom ni school laman nang tho am nang kren ndai mga to pibom nang kren songo ndai ay mun simong tole ya kabala blay kit ya kabasa lay kabala ublay tip ya kabasa nang tade pej hang to uniu Jacob mo ujob kanu ulaya ka pedenggi eryong kibakraw ka jing jong henday sempai din naublay mangi menta ni don tangi jing ibarit tangi jing ibarit di bapang ni merekeleng kapertay hang ta don tangi mere hang ta don ta henday ka nong rim jong ikam don tongin bersano nang ni samat perbangit bangin sedang swa habat don kanuno ka jing song ay kikijat ki jong Jisu panau kajing syai
ngakan mau por stom lok tengah la sa tim do ya lade yong lek sotalis tangan lek amang lapan di sunga ap ya kapor mentah ila sngai da plung no mau la jebak trai kita ki perokot ni haban yai ujok ula du iki kon ki jingri jingdop hari uklam phaidin kalau jung tu ka phaidin hari mo om phaidin uyopat ki jingger khu ki ba kham krau yo kham krau jok belum menengkong dekat menengkong kum jo lai punyau kul nong dekat basan bat benyau dekat lai sepule yang tu pio iya hene ya ke jingle jong blay bau sakri jong blay la ai ben semi u la ai bori u banne kanu kakam ka phala na so tho kum tai la de la dangi song ki jaru jisu yu ya lam ngi banne kadon kapor ngi betre po mission field habangi don po mission field ngim don perlok kemudian mapi bun perbengej hapa kerdo ngim ta bangai ila jonggi kemat ladang inang man song ki jaru jisu nalebun perbengej la isania perbengej oh la don katai do ting lik panang ta andre haki jaka ki bom don banung kin so thu kan anda pilih mat tong ai men se me pi perbengej haba pi kendo ki jing pi kendo ki eryong haka jing em nyo pi mbai ban ongam dan latsu kadon kala ban pelaj ya pi tang ba pi pai su jisu ai ti ho jisu wada pedeng kita ki eryong ki bajur ublei ai bor yau tau ba pedang ong ka gospel uyones kalau nang ningkong ka khot ka bakat ar kat ki ba pedang u dai ka bor perbengej ga e jong atra jisu lada pi so tho nan lat nan tiso pedang yu jisu khot yu un ai pi ka bor ban job ya ki taki eryong nang ma pinyo ban yang scam haka nongrim ka bas scam lawan eryong kanu kanuru henom phaidin nyempoy no ka benta ka balai ki eryong na ka jingim ubangek hakini ki jok jongi bamenta ki jinge ki bangi ya kendo marmet ki kmat ki bersyukur ya sutho mau kmat syukur ki kmat ki jongi ki kuala ki mau boleh sno bah ki beriu ki jong boleh kita ki Kristen ki basisa ki kmat ki bersyukur ki kendado ki pek ki kmat ki bekenja boleh ki jing ko berai jong jing em ka baman gasni katar bila sutho nei keren jorong le yu kumu beriu ubalayo yo jisu ni dan kambat sutho ban kiar na ki jing hikai ki babonjaj hakini ki singi menta dan bomba ki jing hikai ki bawan penbaklai ni ngal perseng ban wat tip halor kini ki jing hikai babakla belai mangi ke cak beriu kasi ni sak ngat ki jing hikai babakla ni ngop deh kabaning kong ni ki Kristen handai ngim juple kon ba ngakran praktikal kata ngilo Kristen ngim juple ya kan ni sania bayu pastor ikidong yalap oh kakot ba kong komta pastor biang ken mau nama ba jelip ngayo lek lang ber ba jelip pastor Amos ba pas ba apa ada sih bakem onga namari dei bamela ite ba jelip ini kemat lilut ndoni esu ikan nak kata jisen kena hangtai hapo nongjuri penusla ini keren ni kata jingkeren jong i ong ba uji suwe la football uji suwe cricket ngala shock ngaru kuno tahu uji suwe football cricket dan ngalawai jisen ong ba piyo na ngalawat kon ba ngamlap ele cricket ele football jisu ngapa pule ki kena mapya iyo ngalong kumni ngalapang nun wang ka khamdon de pipa ka khamdon ani kila thok yang ngai tu kena to compare na mo kuren bom yo i hadin ai ngoi ublai ni duai kan ta sngi o try lilat ye ba jilip nomor ba don langim la ban lang ha ka to ka snem adon ke jiseng yu repo klopti ki bawan ki bana baru lawan ra kita set si kit ba tu ga set tip kan pakai tip bakos ipin kit yu ba jilip da kata
Perok ke khot ke ba dan lut. Nadu Genesis ipat pau. Bajilip tem ya kata. Hadu ilak lendet. Suabi saklat ngah kenal pulis dam han ramrai yang pulih nang tang om kum ta. Cek ke belai kejadu. Milalak lendet nang ba kata kaji Arab. Tinggi dong kamar suku, yo isai kai bakla, ki kemat ki jongi ngimi, kini kemat ni, hari ki kemat bakan jam sim ngimi gumno banyata. Kanu ke kai ke baper, ke bawah napok ke balang ke jongi, ngidon karam banda song, banda perkat nang bakin lai. Kata ni ka Eriong. Ngidon karam perkat nang bangin lai. Nah kita ki jing yo ngingop ki paro. Mbak kejikai lah dia keren kacorong bah hari ngam kuat ban keren ya kata hari tungin ya da ya kata kajing ubreu balayo yo jisu ni don kamban soto ban kiar na kejikai babunjat kejikai ki babakla wat ailat ban penlemur ya kijinget jongi ya kijingmut jongi eskel kalong ban kendai ka dekot ke balai ong ya kata kementa balai ki banget kilemur probek orang banreu dekat hanreu hado katra ki sepuluh tu balai ki banget kilemur namar nim semat man pule ya ketin belai to kebasau ada urusan kali kimat palai baje menta padian skem pedenggi rong ki bajol haka jingim gojongi ngin yo ya kata kajinggo dai lama kajing aibor kajong jisu or pilpi kalong basau khot kat kendai ublai ubang ngek un pendap ya kijing kerdo bat un penjem ya ki Eriong ba ban job ya kita kijing ngidan kamban kit ya kalengkor kajong jisu Matias kalong bakat we de khot apu pra apu kendai kit ki kalengkor kajong jisu wat ki Eriong kidan kadang komo yo jisu tekat notang habang ngingi seneng aga kerteng jisu kijing kita ki bawa nang ki jano kijing ki bawa nang kijing im ki jano para bangin baik na pedang jongi kanungut ki basnoku ya kata ke Eriong idon sibun ki Eriong ki badon haka jing im pi para bangin haka ni ka janmet utra jisu pen snokya hanga ngam om kran mensim hari utrai jisu pen sofia nga baki don ki long pa ki bayak sak ya kani ka jing melin baka balang beli ki kai ka jikut kim job namar bale pikam ai tilot jisu kato ke Eriong ka pipim job hakani ka janmit pin job ilong kami Eriong ni mabuang piyaj kijing ngalo tanga jerne don sibon kum kita hakani ka janmit utrai wong ngan pelaj ngin kelab do yang lagi ngin ngai ki bakrau nak bentau blay ngin bread do ya kajing sarong thala berkot ngin poi sa bentah kabasan tongin sarai bah kum ki banget ujisu ngin sarai bah pangin ujisu ni day bandon kamansin jong kajing kaindo kum ki parabanget ki bait ki jong yaw try jisu ngayawe pi tongin don kaman sem jong gajing kendo habang ilabot yung jisu ngin kelep no lagi shwa ngin kenmau yo try ngin lege kamon gajong try ngin pensitong ringkat mo try ngin pan gamor ngin nyaw ya kita ngin nyaw ya kita kijing ki banduan hakumat dungi merong ani kijing ngin nyaw ya ki serom sudah anyut kanyer ngin nyaw ki kumta ngin don kam ban tip ban snoko man yeng hakanung rem kajing pen im kapasisa kajung Jesus Christ to hakani ka por ka bamenta ngayo were pi parbangai pai na pedeng pi ki badon ka Eriong ka bakraw hakajing im jo pi pila ban yeng no ani ka por ngin roi tang we ka jing roi suba ai lam ki jing roi ngin music team ai ka jing roi mangin khot ki wan chu jisu mo mdei ba pi wan sengi kidon kini kilong pastor no girang ba balang no yalap mo sobha ini obanya kersyanya piwan hang nem di piwan haki piwan o jisu si to yo jisu pinyo ya kajing pelayut na pedeng yu pirang ba pilek sai baru skatai ka kijing melin ka mas yu pim job hakani ka jan mir uangan pen job pi ma pi kilong kami kijing kibi pisem la baru skata
Piongan ngalakot kalat, utray wangan pelajar ni kapor.